Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Filozofiram sa. Danas mi je divna čast da mi je gost Bogomir Mijatović, Bogica Mijatović, čuveni rock'n'roll poslenik iz Novog Sada, čovjek koji je živa legenda i koji je verovatno uz njegovog kuma Pecu Popovića najznačajnija ličnost takvog profila u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. To su ljudi koji su bukvalno oformili i stvorili brojne bendove, mnoge zanimljive stvari uradili za muzičku industriju, a da su uvek bili nekako skriveni, ne baš u prvom planu. Bogice, dobrodošao, hvala ti što si tu sa nama. Tvoja karijera je izuzetno dugačka, tako da probat ćemo da malo sve to sublimiramo, ali da damo neke najznačajnije elemente tvoje karijere. Publika će biti presrećna da čuje zapravo sa kakvim si ti veličinama od ljudi zapravo sarađivaju, ili si možda imao sreće da prosto sa njima živiš i da su ti najbliskiji prijatelji, od, pretpostavljam, Duška Trifunovića, pesnika, Đoleta Balaševića, pesnika, sigurno ima bar još 5 tako važnih koji su tebi, što se kaže, prisni. Hvala na pozivu, hvala na najavi u kojoj si možda malo preterao, ali to je... Ja sam preterao, to još nisam... Mi smo u Novom Sadu zapravo, malo čas si pomenuo da smo imali sreće, imao sam i ja više sreće nego pameti, iz vrlo prostog razloga što sam ja po struci ekonomista, a nikad nisam radio taj svoj posao, jer sam odmah posle završetka studija se zaposlio tamo gde sam bio honorarni saradnik u Radio Novom Sadu i zapravo srećnik sam zbog toga što mi je hobi, dakle, muzika koju sam počeo da volim još krajem 50. godina, za njom poludeo kad se pojavili Beatlesi, tad sam išao u prvi gimnazije i onda da mi je hobi postao posao, to je privilegija retkih ljudi kod nas. Druga srećna okolnost je što sam rastao u Novom Sadu, odakle gde je Matica Srpska, koja je stožer kulture čitave Srbije naše ovde. Onda što sam radio u Radio Novom Sadu, koji je drugi važan stožer u toj priči, i treći je, zapravo moram, zato sam doneo knjigu ovu da je pokažemo, to je Tribina mladih, jedna institucija koja je startovala 54. godine i koja je pružala šansu mladim ljudima iz svih oblasti kulturnih delatnosti da iskažu svoje talente, tako da su iz Tribine mladih potekli i Makavejev, i Želimir Žilnik, i Branko Andrić Andrla, i braća Vranešević, i Sloba Tišma, i da ih ne ređam dalje. Dakle, to su 3 stožera na osnovu kojih je Novi Sad dobio najlepše alternativno ime, a to je Srpska Atina. Bravo. Ono što je meni interesantno, to je da je taj Novi Sad nekako zaista bio rasadnik perfektnih pesnika. Šta se to nalazi u tom Novom Sadu, što je toliko interesantno pesnicima da zaista se nalazi? Jeste Vojvodina sama po sebi prelepa i ima inspiraciju, za svakog inspiraciju, tako da... Ja volim pesnike, ja volim poeziju. Ali ja pretpostavljam da si ti u tome nalazio veliku stvar, neku filozofiju, što se kaže, života. Apsolutno, učili od njih. Ja sam imao sreću da radim pola svog radnog veka, u stvari ja od 80. televizija krenula 75. Ove godine je, koliko je to, 50 godina ili 60. Ja sam 79. ili 80. počeo honorarno da radim i tamo sam zatekao Peru Zubca, kojeg sam znao igrom slučaja, njegova pokojna supruga je bila drugarica moje sestre, koja je opet zajedno studirala književnost. No, otkud toliko pesnika? Zbog toga što je Tribina mladih, upravo koju sam pomenuo, negovala između ostalih i pesništvo, i književnike, i film, i pozorište, i tako dalje. I tu su gostovali najpoznatiji pesnici iz bivše Jugoslavije, tu su se govorili stihovi kada su bili poetske večere ili poetski matinej, subotom, nedeljom u 11 sati. Tu su dolazili, na primjer, Ljuba Tadić je govorio stihove redovno, Mira Banjac, Miša Janketić, poznati glumci, beogradski, novosadski. Tako da iz
tih večeri zapravo je stasala jedna nova generacija tih mladih novosadskih pevača. Tamo smo Miku Antića, Mika Antić je bio redovan gost tribine mladih, recitovao svoje stihove i kad ga pomenuh, da kažem, malo ljudi zna da je on na primjer napisao jednu dramu, jednu komediju koja se davala na tribini mladih. Drama se zvala Povečerje, a komedija se zvala Brak preko oglasa. Dakle, ljudi Miku znaju kao pesnika. Dakle, mi smo imali priliku da u tribini mladih prvi put čujemo uživo kako pesnik koji je napisao tu poemu, Pero Zubac, koja ga je proslavila Mostarske kiše, slušamo ga premijerno tamo, a posle svake nedelje malte. I to su bile književne večeri, poetske, što je zanimljivo, i književne večeri, i poetske, pa i filmske i tako dalje, su bile prepune sale. I tad se to, kako bih rekao, možda nije bilo televizije. Da li je i Duško Trifunović? Duško je gostovao isto u tribini mladih 1960. godine sa Izetom Sarajlicom. Kažem da Duško si pisao 2 čak knjige o Dušku. Da, Duško, tad ga nisam upoznao naravno, jer sam ja bio klinac i to me toliko nije u to vreme zanimalo, osim tih mostarskih kiša koje su naše drugarice iz gimnazije volele, pa smo i mi s njima išli tamo gde su one, tu i mi. Tako da, a Duško Trifunović je posebna priča, njega je nevolja naterala da dođe u Novi Sad, dakle taj rat i tako dalje. I igrom slučaja se zaposlio u moje firmi u televiziji Novi Sad i tu smo se zbližili, puno pričali, sedeo je ja sam bio urednik muzičke redakcije. A Duško je iz Sarajeva došao? Iz Sarajeva došao, izbegao iz Sarajeva. Deca i supruga su otišli u Sloveniju, on je došao u Novi Sad. I rekao sam mu da je imao sreće što je došao u Novi Sad. Ta je Bosna verovatno najviše propatila za vreme tog rata. Apsolutno. Možda i Hrvatska u jednom delu, ali više ne Bosna više. A Srbija uopšte nije ni učestvala u nekom prsa ratu, pa onda nije, sem onog bombardovanja nije bilo ničeg ovde. Nismo, ali to je Dule lepo rekao da je Vojvodina imala i Srbija uopšte jednu veliku ulogu u tom ratu, tako što je primila sve te izbeglice. 250.000 ljudi iz Hrvatske, iz Sarajeva, pola Sarajeva došlo. Oluja su došli svi, malte. Tako je, tako da je Duško je jedan od mislim, verovatno uz Đoleta najznačajniji čovjek kojeg sam ja u svom životu upoznao. Duško je bio filozof, kako je volio da kaže, filozof bez škole. I ja sam radeći tu njegovu knjigu pevanih pesama njegovih, u prvoj ima 300 tih pesama, u drugom dopunjenom izdanju koje će se pojaviti do godine ima 345, još sam ušao u trag 345 tih njegovih uglazbljenih stihova, tako da je imao sreću što je došao u Novi Sad, jer tu je bio Pero Zubac. A kaži mi, izvini što se prekidam, malo mi brzo idu misli, njegovo je Šta bi dao da si na mom mestu? Da, to je njegova pesma. Koje je Bijelo dugme. Kako je on to mogao da napiše pre nego što su ovi uopšte postali popularni Bijelo dugme? Oni su, to je za drugi album snimio njihovo. Inače, Duško je bio urednik na televiziji, kao što si ti, kao što sam ja bio i tako dalje, i onda dali su mu da sa mladima, neku emisiju je urađivao na Ti, gde su gostovali i pesnici, i književnici, i slikari, mladi, i muzičari i tako dalje, i kroz tu njegovu emisiju je prošla iz nje je iznikla ta sarajevska pop škola. Odatle su i dugme i ovi i tako dalje. To su bilo na Teversenove bajke. Teversenove, to je posebna priča, da. Onda Nedeljni zabavnik za koju špicu radila laboratorija zvuka i tako dalje. Divne emisije radio ovaj djeci, fantastične. On im zada teme i onda piše songove za to. Tako da, Šta bi dao da si na mom mestu je jedna od najvećih pesama u rock'n'rollu što se mene tiče uopšte, jer u toj pesmi on priča ne samo o rock zvezdi, ali to je koliko ljudi obožavaju sve te svoje idole, a zapravo ih mrze, ljubomorni su. Da, to je fantastična filozofska priča. Apsolutno filozofska priča. Sublimisao sav problem super zvezde. On je stvarno kao sad bi da ti se dira, u sad te mrze ne mogu da dođu na to mesto. A da ne pomene rock'n'roll uopšte. Ona je univerzalna, zbog toga je to genijalno. Inače, Duškove pesme kao i Balaševićeve su više slojine, oni su često koristili metafore, čak i u nekim pesmama za koje ljude, na primjer, ne bi ni pretpostavili, ima neka tajna veza
Svi su mislili da je to ljubavna pesma, kako je Jadranka otpevala, a zapravo to je pesma već opšte poznata priča o zatvoru i zatvorskom čuvaru. Da, fantastično, da, to je isto priča čudesna. A tvoja knjiga je fantastična, koja si napravio o pesnicima koji su obrađivani, kako se tačno zove? Pesnici u popularnoj muzici. Tako, pesnici u popularnoj muzici. I tu si sad ti, recimo, stavio sad po neku pesmu, recimo, ima neka tajna veza, koliko je imala verzija, najmanje 20, ta pesma. To je, Duškove pesme su zaživele u narodu, zahvaljujući pre svega muzici, ta primenjena poezija, koja je mnogo manje vredna od njegove inače klasične poezije, zbog koje je dobio Brankovu nagradu. Da. A ima neka tajna veza, ima nekoliko verzija te pesme urađenih, međutim, najčešće obrađivana Duškova pesma je Ti si mi bila naj od Indeksa, što je muziku napisao Gabor Lenđel. Ona ima 12 studijskih verzija, što je neverovatno. Ali postoje opet neke druge pesme koje jako volim, koje niko nije uradio. Naprimer, Arsen Dedić je na albumu Pjevam pesnike izabrao jednu briljantnu Duškovu pesmu, možda je meni najdraža od njegovih uglazbljenih, a to je U nameri da budemo isti. To je remek delo. I muzički, i poetski, kako je Arsen to uradio, fantastično. Evo idemo sad na taj početak tvoje karijere, ti si bio tvorac tih muzičkih emisija i to si vodio sa muzikom. Randevu sa muzikom. To je Randevu sa muzikom je do dan danas ta emisija, to je najstarija muzička emisija. Uopšte na ovim prostorima. Ne u Srbiji, u Jugoslaviji, mislim i u Evropi ili negde. Ja sam tražio po internetu i svuda i nisam mogao da nađem nigde. I ti vodiš nju... Vodio sam je dok nisam otišao u penziju. Do penzije, ali ne samo ja. Radi posle tebe. Ne, ali ne samo ja. Ta emisija je išla ponedeljkom, utorak, sredom, četvrtkom i petkom, radnim danima. Od 6:20 do 7. Kasnije, u moje vreme, je produžena od 6 do 7. I dan danas ide u tom terminu. Ustanovio je 57. 1. juna Angelo Vlatković, to je čuveni kompozitor. To je prvi srpski kompozitor koji je pobedio na jednom hrvatskom festivalu, na Opatijskom festivalu, sa pesmom Jednom u gradu ko zna kom, koje je maestralno izvela Volan Novaković. Angelo Vlatković je pokrenuo tu emisiju, ali moram da kažem, i pre Angela Vlatkovića, Radio Novi Sad je bio važan i značajan, jer je to prva radio stanica u Jugoslaviji koja je emitovala džez. Naravno uz dozvolu tadašnjih vlasti, jer je Novi Sad imao je dobar predajnik i bio je propagandna radiostanica prema Mađarskoj, Rumuniji. Smo imali programe na rumunskom, mađarskom, slovačkom i tako dalje i to su slušali Mađari i Rumuniji. To je bila srećna okolnost da smo bili u takvom položaju i tad su dozvolili nama da emitujemo džez. Prvi je džez na Radio Novom Sadu emitovao Darko Kraljić, koji je inače bio muzički urednik u redakciji u kojoj sam ja proveo vreme od 52. po kazni naravno, do 1957. kada dolazi Angel. Da. Evo ovde smo u klubu Sokoja gde se često dešavaju zanimljive stvari, ali ti si čak 2 knjige uz njihovu neku podršku objavio, što je jako dobro. Uz veliku zahvalnost Sokoju, naravno. Sve tvoje knjige su bitne, ali ono što ću sad reći, to je najbitnije, zapravo ti si enciklopedista, a to je jako malo ljudi u ovoj zemlji može da se pohvali tim statusom, jer enciklopedista je čovjek koji sublimiše velika znanja i objavljuje u jednoj knjizi. Obično se baš mnogo potrudi i mnogo godina provede da bi takva znanja sabio u jednu knjigu. Napisao si enciklopediju novosadske rock'n'roll muzike i sad se skoro izdao ilustrovanu enciklopediju vojvođanske muzike. To je 2000, ne znam koja, 13. 15. a poslednja enciklopedija je enciklopedija zabavne i pop muzike vojvođanske, koja je preteča rock'n'rolla. To je temelj. Bez te zabavne muzike... To je enciklopedija, jeste temelj za svaka znanja. Tako je, to je prva knjiga u kojoj se nalazi i, na primer, biografija Darka Kraljića, jednog od najvećih ili verovatno najvećih kompozitora, Kornelije Kovač uz njega, popularne zabavne muzike kod nas. Tako da, radeći te enciklopedije, to je mukotrpan posao, zaista, i ja sam na jednoj promociji rekao da je lakše napisati roman koji će dobiti Ninovu nagradu nego lošu enciklopediju.
Jer je to, znate, Toliki je posao. toliki posao i svakog benda treba naći, naročito onih iz 60. godina koji su bili pioniri, minimum dvojicu, a nekad i trojicu, jer ova dvojica ispričaju različite priče. Ne podudaraju se. Onda mora Treba nađeš naći treći. istinitu priču. Istinu. Ja sam mesec dana, kada sam radio u Vojvođansku, bio van kuće. Počitao u Vojvodini, spavao po hotelima i kontaktirao te ljudi. Zaista, to je najteži deo mog posla. Koliko si dugo radio, recimo, u Vojvođanskom? Pa, ja sam mesec dana prikupljao podatke samo. Išao, dakle, po Vojvodini od... Ne postoji mesto koje nisam obišao, a gde sam znao da je taj rock'n'roll bio, a onda 1-2 godine sam to morao da slažem, pa onda da kad složim da proverim sa ljudima imali tu neki greški. To je samo da si se direktno time bavio, a da je sve ono znanje od prethodnog koje su... Ja sam to napravio radeći svoj posao u televiziji, nažalost, i u radiju. I zaista je to bilo onako mukotrpno, bez kompjutera u početku, a posle se pojavio kompjuter, pa sam to onda malo lakše. Sad ću da otkrijem tajnu zašto ja pijem kafu i vodu, a ti ne piješ čak ni kafu ni vodu, zato što ti si rekao da ne piješ ništa, nikada, i da je to jedinstven slučaj u boemskom svetu, da ti sediš sa najvećim pesnicima i oni te nude, verovatno, svi svačin, i ti ne uzmeš ništa. Pa kako si mogo, recimo, sedi s tobom Mika Antić koji je volao da popije, verovatno, vino, špicer. On je volao da pije svašta. Njegova poslednja supruga je moja drugarica iz mog društva. I s njim ima dva poslednja sina, Vuka i Juga. Međutim, s Miškom se nisam toliko družio kao s Duškom i s Perom, iz vrlo prostog razloga što je Mika čitav radni dan provodio u kafanama koje su meni onako, kako bih rekao, kao kladionice. Ja to... Nije tvoje. Da, apsolutno nije. Ja zaista nikada nisam pio osim vode i čaja. Da. I to mi je, ne zbog toga da bih živeo 100 godina, nego jednostavno mi to ništa ne prija, ništa, nisam zapalio cigaretu nikada. Za razliku od mog druga Đoleta, ja sam pio samo vodu, Đole je pio samo Coca-Cola. A kaži mi, recimo, Đole me zanima, kako ste se ti, Đole, upoznali? Pa... Vidiš, ovako ja sitno izgledam, ja sam bio jedan, kažu, od boljih igrača malog fudbala u Novom Sadu. A preko fudbala? Preko malog fudbala, jer Đoletov kvart i moj. Đoletov kvart je nekada pripadao mom kvartu Detelinara, posle je podeljeno i taj kvart gde on živeo zove se Banatić. To je preko putalnog parka kod željezničke stanice, taj deo. I mi smo igrali fudbal jedni protiv drugih. I tako smo se upoznali, on i Bobe Pavković, fudbaler u Vojvodine, kasnije Partizana, sad živi u Beogradu. Nedavno i on objavio prošle godine album jedan, ove godine, pardon. I oni Đole su, ja sam njih dvojicu zajedno upoznao kako zajedno sviraju i Đoletove pesme. Đole imao na lageru, kad sam njega upoznao tamo pre žetve, 20-ak, i Moje život je more, Prva ljubav, U razne te ljubim, Priča o Vasila Dačkom, Neki novi klinci, sve ja kad sam to čuo nisam mogu da verujem šta se tu dešava. A on je uporno slao svoje pesme na omladinski festival u Subotici i oni su ga redovno odbijali, što je zanimljivo. Da, naravno. Redovno su ga odbijali. Ima tu jedan razlog, to su i suviše ozbiljne pesme bile za jedan takav festival, a drugo, uglavnom su to njegove, on pošalje, na primjer, Priča o Vasila Dačkom, to ti je Gorski vijenac u muzici, to ima teksta, koliko od hip-hopera ovih, više teksta nego muzike. Tako da ga nisu primali, a ko zna još, možda su postojili neki drugi razlozi. Međutim, takav talent je kad tad morao da iskoči. Ja sam srećan što sam se bavio tim poslom koji sam se bavio i da sam, kako bih rekao, imao jednu pesmu, kako se zove, gde kaže Budi vodič moj kroz mutne predele. Ja sam bio njegov prvi vodič kroz mutne predele estrade. Bravo. A jeste vi fizički bili blizu? Mi smo bili najbolji drugovi. Ne, stanovali ste... A stanovali smo, pa auto me trebao od mene do njega 3-4 minuta. Pa da, to nije dovoljno. Isti kvart smo bili, pa se posle to podelilo. Ali smo se družili non stop, mislim, mi smo preko dana i onda kao momci i kasnije kad smo se obojica oženili, često smo igrali na Spektrumu neku igricu, Pac-Man i kako se zove, Chuck Yeg, i sa ženama igrali Remi. Mislim, to je kartalista, tako da divne uspomene, divna druženja i
on je jedan od ljudi koji je uz Duška Trifunovića i još mnogih Pere Zubca i tako dalje obogatio moj život, jer moj život bez svih njih i vas, muzičara s kojim sam imao priliku da delim, velika zahvalnost ovom prilikom i tebi i svima što sam imao priliku da, eto, vas promovišem na mom radiju, na televiziji i tako dalje, i da vi ulepšate ne samo meni život, već i svim mojim slušalcima i gledalcima na televiziji. A kaži mi, sad me zanima, ti si učestvovao u stvaranju nekoliko festivala muzičkih ili si bio u nekakvim... U organizacijama, da. Pa Omladinski festival je najznačajniji, njega je pokrenuo 61. godine, ako sam 61. otac Kornelije Kovača. To je jedna zanimljiva, hoće da piše knjigu, da će Bog da me zdravlje posluži, da napiše knjigu o porodici Kovač. Jer oni su baš važni. 4 generacije. Kornelijev deda je bio muzičar, poznat u Subotici. Njegov otac je bio poznati muzičar koji je pokrenuo Omladinski festival i kompozitor bio. Kornelije i njegove dve ćerke. Dakle, takav slučaj ne znam da postoji. Da, to je baš najjača muzička familija. Apsolutno. Tako da ću kao Jackson familija. Tako je, ali oni su svi od jedan put, oni su sve generacije. Tako da, eto, to mi je plan da uradim, pa sad daće Bog zdravlja, pa. Super, to će biti fantastično. A Boom festival? Da, Boom festival, pretposlednji Boom festival je održan 77. godine u Novom Sadu i sad Miha, koji je organizator i osmislio taj festival, počinje da piše knjigu. Ja sam mu napisao poglavlje o ta dva u Novom Sadu i sad vidjet ćemo da će on to ikad završiti i kažu da je on više želi nego što može i stariji je malo i tako dalje. I on je 77. pravio festival u Novom Sadu kada su se pojavili Buldožer, Atomsko sklonište. Pa ne da ljudi ne znaju mladi, pogotovo da je Boom festival bio najveći festival rock muzike u tom periodu, nije još bilo ni Zaječarska gitarijada, niti bilo koji veliki festival, Mesam ili bilo šta kasnije što je bilo od festivala. To je bila muzičkih, rockerskih. U decembru mesecu zapravo šta se zanimljivo dogodilo u toj godini i prethodnim godinama i tako dalje i onda najbolji bendovi su uvek bili najpopularniji. Do 78. kada je više Mihi bilo muka i nije želeo da pravi više festival i onda njega je zvao jedan kolega iz Vojvodine koncerta, Budimir Gođevac Gođa, koji je inače Đoletov menadžer bio. Da li će da prave taj festival? I Miha rekao, ja to više neću da radim. A onda se on setio Gođa, a da li mogu ja da napravim to sa ekipom iz Novog Sada, sa mnom, sa Vitom? I on je rekao, naravno. I tako smo mi, pošto Vita je bio u vojsci, Čupko nije hteo i tako dalje, onda sam ja pozvao Pecu, moj kuma, i tad je radio listu Zdravo, ajde da uradimo to, pa se možda Mika predomisli. Pa do godine napravi i nastavi taj festival. I mi smo taj festival uradili malo drugačije nego što su bili prethodni i zbog toga su nas napadali i novinari iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Beograda. Šta, mi smo pružili šansu nekim mladim bendovima. Naprimer, Riblja čorba, to je prvi veliki nastup njihov. Pleo kazalište, prvi put van Zagreba, Pekinška patka, Paraf i tako dalje. I dali smo šansu ovom novom talasu praktično, pankerima i izađe ovde, da. Tako je. I to je njima, i to je Houra, eto, pričao u nekoj emisiji, kako se zove, što pravi Peter Nektanja, kod njeva emisiji. Setio se da nisu imali šta da jedu, pa da sam ja kupio neke sendviče. I taj festival je još zanimljiv po sledećoj stvari. Svi festivali su bili komercijalni za organizatore. Peca i ja, i Goja, naš drug, brat Maja Gojković, koji je bio tad klinac, radio kod nas u radiju, smo to radili za džabe, bez ikakvog dinara, samo iz želje da se to nastavi da Miha, međutim, nažalost, mi više nikada to nismo želeli, jer to je toliko da radimo, jer je to mukotrpan posao, užas. I onda to, nažalost, se ugasio. Tada si se počeo da družiš sa Pecom i to je prijateljstvo i dan danas postoji. Kumovi smo postali, mnogo stvari smo uradili zajedno, mnogo mi je pomogao kao što sam ja njemu u nekim prilikama valjao, tako da, kako bih rekao... Pa ja sam to na početku zato i rekao, da ste najmanje 10 velikih bendova neko baš učestvovali od stvaranja, malte ne.
Pa ja sam Đoleta doveo kod njega prvi put da on, ja sam ga upoznao na Boom festivalu, sad onda sam ga doveo kod njega kući, da čuje šta on to sve ima i se isto šokirao kad je vidio Peca došao s gitarom, Đole s gitarom, da odsvirali kod njega u dvorištu i tako. Onda smo, Pecina ideja je bila da se napravi Rani mraz, pošto smo Đoleta odvojili od Žetve, koja je bila ispod njegovog nivoa, u kreativnom smislu, naravno. I onda je Pecina ideja bila, pošto je Bora rasturio suncokret, da oni Bilja dođu i da... Da, ali to udruživanje Bore i Đolete potpuno nevjerovatno. Pa to je Pecina bila ideja. Totalno nevjerovatno različita, velika kantautor, umetnik. Baš u jednom periodu, i to nisu bog za šta ni ostavili u tom pa nisu, računajte na računajte na nas, zajedno su pevali. Bora je pevao, računajte na nas. Da, nevjerovatno. Tako da, to je, Bora je bio angažovan tu, on je studirao na FDU organizaciju ili produkciju. I onda je on trebao da bude član benda i da bude menadžer, jer PC-a nismo želeli, mene je Đole pitao da ja bude, Đole, ne mogu ja da bude menadžer tvoj, a da te vrtim na radiju i na televiziji. Da, ti si radio svoj urednički posao. Ja sam kako bih rekao, mogao sam da sam ovog novog kova, pa da spojiš lepo i korisno. Ali kako bih rekao, ja bi se ružno osjećao da ja kao menadžer njegov vrtim njegove pesme. A da li si mogao ti u tom periodu da zaista promovišeš malo bolje nekoga koga bi ti mogao? Apsolutno sve. Nas trojica smo radili emisije, taj Randevu sa muzikom. Vita, Anđelko Maletić, Vita Simudić, Anđelko Maletić i ja. Mi smo radili to i radili smo jednu emisiju Pop Express koja je jedno vreme išla od 9 do 10 prepodne. To je, sećam se, Dejan Cukić kaže, navio sam sat da se probudim, da to slušam redovno. To je išla pop rock muzika, a u Randevu je išao isključivo rock. I Radio Novi Sad i dan danas je jedini radio koji, osim 200 dvojke koje se bavi muzikom, koji ima minimum 2 emisije po sat o rock'n'rollu na dan. To je taj Pop Express i Randevu sa muzikom. Tako da smo mi se nikad nismo dogovarali sa snimi Đura i Mornari snime album, i sad dobijemo ga, pa da se dogovaramo da li ćemo ovo ili nikada. Svako je imao svoju ideju i igrom slučaja ukusi su nam se u 99% slučaja poklapali. I zato Buldožer kad se pojavio, na primjer, to je Brecel rekao, nas niko osim Zagreba i Novog Sada nije vrteo. I zato nije htio da govori za neke emisije i serije beogradske, zato što nas nisu poštovali. Drugi album Buldožer snimio u Radio Novom Sadu. Da, kaži mi, sad si nedavno objavio knjigu o Čonti, Pekinškoj patke. Otkud ti ta prilike želja da napišeš o njima? Oni jesu veoma interesantna pojava bili, ali nisu bili toliko ogromna pojava. Mislim, jesu možda u godinu dana kad je bilo naoružan, pametan i mlad. To je baš bio mega hit, veliki. Kad smo radili taj Boom festival, jedan dan me portir zvao da dođem dole, traži me neki momci, ja sam sišao iz radija dole i dva tipa u sako i bedževi i jedan naočar i ima, to su bili Sreta i Čonta. I Čonta kaže, čuo sam da ti radiš, a on je slušao moje emisije na radiju. Čonta je veliki zaljubljenik u radiju, on je kao klinac znao, u toj knjizi kad je budeš pročitao vidjet ćeš sa 7-8 godina, on je znao da prepozna koju pesmu pevaju Animalsi, koju Herman Hermits, koju Yardbirds. On je bio wunderkind, inače u toj knjizi ima, vidjet ćeš te podatke. Ona je zanimljiva zato što je ta knjiga o njemu. Tako da ja njega znam od tad i onda smo ga uključili na taj Boom i od Booma je naše prijateljstvo. I onda on pre 2 godine došao na odmor iz Kanade gde je bio profesor i onda je kao, ajde napišeš ti knjigu, pošto si prvog dana s nama. Ja nisam želeo jer je Sveta objavio jednu knjigu gitarista, oni su se razišli dužno. I to nije knjiga, to je pamflet, treba biti iskren, jer u toj knjizi 2 člana benda zapravo, ajmo rockerski da se izrazim, pljuju Čontu. Mislim to. Zašto je Čontina, zbog čega sam pristao da radim tu knjigu? Zbog toga što sam želeo da uradim knjigu o njemu, a ne o Pekinškoj patki. Jer je Čonta sa 6 godina ima duga preko čitave strane o njemu kao klincu koji je bio wunderkind, koji je, na primer, ti kažeš kad si rođen, a on ti kaže koji je dan bio za 2 sekunde, utorak. Onda je znao rezultate sve, italijanske lige, naše lige, 5 kola unazad.
Zaista je bio pravi wunderkind. Da. Da je bio izvanredan student, najbolji student u svojoj generaciji Da. na Elektrotehničkom fakultetu. A porodica je zanimljiva jer je njegov stric, na primer, pokrenuo filmski svet, bio u ekipi koja je pokrenula filmski svet 52. godine u Beogradu. To je prvi filmski časopis u svim socijalističkim zemljama. Drugi stric mu je bio Pijanac Kafanjeros, pevao u horu opere bez muzičke škole, koji je bio poznat tekstopisac. On je napisao najveći hit Nedeljka Bilkića, tekst za najveći hit Nedeljka Bilkića, Ima jedna krčma u planini. Dakle, Čonta je tek druga... To mi je omiljena pesma. Drugi Čontić. Jedna od 10 narodnih najomiljenih svih vremena. To je Čontin stric napisao. I otud sam ja rekao, hoću da pišem knjigu, ali o tebi. I kad odem u kafanu, ja tu pesmu tu volim. Ti su mi stihovi tako arhetipski da nema. Ta krčmarica, na njena bedra, to nema boljih stiha od toga, to ne znam, taj nisam ni znao ko je napisao. To je stric njegov, Dan mlađi. Tako da je to zanimljiva porodica i tu sam napisao tu knjigu, jako mi je drago, dobro je prihvaćena i od ljudi i od kritike, tako da to mi je bila, učinio sam u to i dobro je što sam to, ne učinio sam, i njemu i meni i u krajnjoj liniji, Pekiška patka je veliki, to je najpopularniji punk band u bivšoj Jugoslaviji. Oni su prodali 25.000 tog albuma. Drugo, dva američka benda su, jedan na albumu, a drugi na EP-u su snimili 3 Čontine pesme. Pekiške patke, pevaju ih na srpskom. I od toga ne postoji veće priznanje. Svi mi kritičari što smo ih hvalili, to nije ništa. Kada dva američka benda snime na srpskom, kakvom takvom te pesme, to je kapa dole. To je sjajno, da. Nisam znao fenomena. I oni sad rade u 2 frakcije. Sreta ima nešto svoje. A da te pitam, ti nisi nikada bio vezan u nekoj diskografskoj kući direktno za uređivačke projekte? Ne, mi nemamo diskografsku kuću u Novom Sadu. Nikada je nismo imali i to je velika šteta. I to je čudno, da. I to je velika šteta. To je nevjerovatno, u stvari, ako je tako. Da, tako je, ali pazi, mi smo imali prvi muzički časopis koji se bavio džezom i popularnom muzikom u Jugoslaviji, da je dugovečan bio. A to je časopis Ritam koji je 62. pokrenuo Mika Antić. On je bio prvi pesnik. Dakle, imali smo sve to, nismo imali disko kuću. Mi smo snimali već 64. 5. naše instrumentalne šedose, detiće, dečake sa Dunava, neke vojvođanske bendove koji su svirali beat muziku i tako dalje, Bilija i njegove zlatne akorde koji su snimali autorske pesme. 67. su već imali autorske pesme, mi smo ih snimali godinu dana, jer on je bio velika zvezda i rekao je, vi mene da snimate. Mene samo, kaže, mogu u Londonu da snimaju. Ali ipak je posle pristao tako da imamo te snimke koje 2 je objavio ili 1, Siniša Škarica u onom svom četvorostruki CD kad je rock bio mlad. Tako da imali smo sve, nismo imali disku kuću i onda dolazimo do sledećeg, da je obojni program imao karijeru, do Novog Talasa dolazimo, obojeni program je imao karijeru 10 godina koncertnih aktivnosti po čitavoj bivšoj zemlji bez jednog izdanja. Da, to. Izdavači nisu bili zainteresovani, kao što nisu bili zainteresovani za Lastradu i za Reksa i Luzivija. Ni PGP, ni Jugoton, ni niko nije bio zainteresovan. I onda smo mi, kada smo slavili 30 godina randevua sa muzikom, dobili neki novac da radimo šta hoćemo i onda se Vita setio da objavimo te ploče koje niko nije hteo. Kad smo ih mi objavili i poslali radiostanicama po Jugoslaviji, onda su se javili i Jugoton, i Jugodisk, i PGP, a mi smo rekli ne može. A koji label ste uzeli? Sam, M produkcija Radio Novog Sada. Novi Sad, I to smo Radio Novi Sad objavili. To smo mi objavili u 500 primjeraka i to je to. Pa dobro, to su baš kultne ploče, nema... Pa to su kultne ploče i kultne grupe, jer u Perinoj enciklopediji Pere Janjatovića imate nonsens da se u njemu nalazi 6-7 ovako Lastrada, Luna, Kontraritam, Čista proza, Heroina, Reks i Luzivi i Kontraritam. Bendovi, da kažem, Reks i Luzivi nije bio bend, ali 7 izvođača koji su snimili samo po 1 album, a ušli su u Perinu enciklopediju. To dovoljno govori o važnosti i kvalitetu svih tih bendova.
po jedan, ni u jednoj engleskoj ili američkoj enciklopediji nemate ni jedan bend koji je snimio jedan album. Ne postoji. Imaš Pavlov's Dog, ne možeš da ga nađeš maltene u nijednoj, a oni imaju 2 albuma samo. Ili Flock, američki bend. 2 albuma, a nigde ih nema. Aha. A ovde su po jedan album snimili i nalazi se u perima Pa enciklopediji. da su fenomenalni albumi. Apsolutno. Da. Ali, nažalost, kao i Vojvođani nestrpljivi, trajali su kratko. To je čudo, pa to je takva situacija slična i kao naš podcast ide na Srpska info Banja Lučkom. Oni tamo su imali divnu scenu u Banja Luci, ali isto tako nekako uvek je to bilo na periferiji. Uvek je bio ili je Beograd, ili je Zagreb, ili je Sarajevo. I ovo sve drugo je nekako plivalo okolo. I onda jedne godine, kada sam ja bio u žiriju, sećam se te godine, ja sam bio urednik, Anđelko je bio urednik, Vita je bio direktor festivala, Anđelko je bio urednik Večeri slobodnih formi, gde su bendovi koje smo dovodili na festivalu u pozorištu imali po pola sata vremena da pokažu šta znaju. Tu su nastupili Orgazam i Šarlo i Idoli i nema ko zna, Lačni Franci i tako dalje, a u takmičarskom delu gde sam ja bio, tu su bili svi sa po jednom pesmom. Jedne godine je pobedio Bas Dance iz Banja Luke, baš te godine kad sam ja bio u žiriju. Oni su bili zanimljivi. A kaži mi, posle 90. i 2000. tu se promenila muzika radikalno, zapravo potpuno je došlo do ove tranzicije u folk većinom. Kako si to preživao? Kako si tu celu situaciju? Jer ti si bio tvrdokorni rocker ili pop rock, mislim to kao i ja. Pa taj folk sam vrlo teško prihvatio, pogotovo taj novi. Ja sam volao uvek narodnjake, ali one stare, a pogotovo sam uvek volao starogradske, to mi je baš blisko, ja to ne smatram da malte ne ni naroda, to mi je negde normalna muzika. Da ne pominjamo. Pa, 90. godine ja sam već prvi put prešao na televiziju za stalno, da budem urednik muzičkog programa i jednog dana me moj stari kolega i drug i učitelj, ja sam na njegovim emisijama, snimao sam ih redovno kao klinac, Nikola Nešković, pozvao, on je imao emisiju Garaža. Jeste se, Nikola ima Garaža. I onda mi je rekao da bi smanjili pritisak vojvođanskih bendova da dolaze u Beograd iz Subotice, do Beograda ima 200 i nešto kilometara, to je jako. Nego da jednom mesečno radim ja Garažu u Novom Sadu. I onda smo tako radili i tako sam ja sve te novosadske bendove promovisao na televiziji. Ali imali smo i svoje emisije, imali smo NS Plus na televiziji Novi Sad, kao što je ovde bio 3. kanal. Da, kaži mi šta si prikad tih emisija najviše radio od muzičkih, koje su baš tvoje bile autorske? Moja autorska emisija je jedna koja je bila jako slušana i u Beogradu i u Slavoniji do Zagreba. Radio Novi Sad imao dobar predajnik. Ja sam 80. godine kad se pojavio Novi talas, mi smo doveli već krajem 70-ih, jednog iz te generacije da bi on promovisao muziku svoje generacije. Uz nas, ali to je bliže njemu. Tako da je Dragan Vojković, majin brat, je bio izvanredan poznavalac punka i Novog talasa i on je zaista promovisao. I mi smo, Čupko on toliko nije voleo punk, on je malo sentimentalniji tip, voleo te kantautori, tako da je Vita malo više džez. Pa ti baš Krbić koji se... On je imao NS Plus, na NS Plus su imali Top Plus, on Nikole Polzović i tako da je bilo mnogo prostora za te nove bendove i zahvalan sam još nečemu što se pojavili fanzini 90. godina, što se pojavili neki časopisi koji su, nažalost, kratko trajali, Ukus neštašnih i to koji je izvanredan časopis bio, koji je odavde iz Beograda. Tako da, zahvaljujući tome i nezavisnim izdavačima, postoji trag od 90. godina. PGP ništa nije objavljivo. 90. su bile izuzetno dobre, tu se puno dobre muzike stvorilo, ali to nije toliko videlo, su ti časopisi nestajali. 2000-te su sve prešlo na internet i više nije bilo, ja mislim, zadnjih 20 godina nema pop rock magazina ni jednog časopisa, niti filmskog, niti muzičkog, što meni je bilo neverovatno, ali tako je. Ali velika je stvar, još jedna, što postoje podcasti, kao tvoj, kao ostali što postoji. Zašto? Zato što je televizija rock'n'roll proterala sa programa. Plus se to desilo, da su prosto muzičke emisije nestale. I YouTube i ovakve podcasti su šansa da ljudi dođu da pokažu šta imaju, da znaju, tako je, da postoje uopšte. Ali ja mislim da je to velika greška što su promenili taj zakon o informisanju, jer
izvinite, ali i mi koji volimo rock and roll i koji imamo ovoliko godina i mlađi naročito ovi, plaćamo pretplatu i mi, kao što postoji narodna muzika i klasična muzika, treba da postoji i ova muzika. Tako je, normalno. Pa i ona je kvalitetna, uvek da traje, uvek se reobnovi, uvek je neko, čak i modern uzmu, pa da uzmu te stare pesme koje su bile baš dobre pesme. Ali ne odgovara, naravno, nijednoj, nema toga više ni na engleskim televizijama, Top of the Pops i tako dalje. Zašto? Zato što rockeri jedini teraju publiku svoju malo da razmišljaju. To nije poetika, ostavila si me pa patim, pa sam umro, pa ne znam ja, pa se vraćam, pa si mi se vratila, nego tu ima angažovane poezije, nema toga nigde. Da, i osim rock'n'roll. To se, bilo kakva vrsta bunta, pobune se malo skloni sa strane, da. A uopšte ne vidim zašto kada su na tribini mladih 50. godina, kada su u državi bili zabranjeni Mihiz i svi ti, ne znam, ili Žilnikovi filmovi, zapravo... Tako je. Kaži mi šta sad trenutno spremaš od knjiga? Hoću da radim jednu knjigu, počeo da skupljam materijal. Novosadska rock scena je zanimljiva još po nečemu. Ona je dala 2 književnika koji su dobili Ninovu nagradu. Vladimira Tasića koji je imao novotalasnu grupu Grad i Slobu Tišmu. Tako je to. Ja ne znam da li neko zna u nekoj državi da je neki rocker koji se bavio pisanjem dobio neku nagradu, a ne najveću nagradu u svojoj zemlji. Da, Tišma je čudo. Dakle, to je to. Tišma je samo sad ta 2 svoja benda već bio kultni, Strada i Luna, mislim, to su nevjerojatni bendovi, a plus još književna njegova karijera. Onda je novosadska scena podarila... A i avangardna njegova karijera je vrlo interesantna, pre svega toga. To se nalazi u ovoj knjizi. Onda imamo 2 svetska strip crtača sa novosadske rock scene, Banata Kerca, koji je imao svoju jednu grupu, kako se zvala, bože moj, iz 60. godina, cover su bili, a onda imamo Gero Metal, Deep Purple i ove stvari, coverali, i Zoran Janjetov koji ima grupu Heroina. I onda vrhunac te čitave priče, ovo o čemu sad pišem, to je, ja sam sve moje obe moje enciklopedije rock završio tako što sam napisao ko je šta od muzičara iz tih bendova završio i čime se bavi. I tu sam onda nedavno nešto čačkajući video 29 novosadskih rockera iz moje NS enciklopedije ima titulu Dr ispred svog imena i prezimena. O tim ljudima pišem knjigu sa težištem ne na muzici nego na tom njihovom posle radu, da. Eto, to mi je knjiga koju spremam i to ćemo napraviti. Ti kao čovjek poznavalac, enciklopedista, ti bi trebalo... Ja lično mislim da kod nas i nema, sem Pere Anatovića, ova enciklopedija rock'n'rolla koju je napravio, ali nema nekako enciklopedija koja pokriva kompletan prostor domaće popularne muzike u bivšoj Jugoslaviji od 50. godina pa do danas. Jednostavno, ima mnogo širih stvari, zanimljivih, recimo u seriji, samo u seriji zabavne muzike, festivalske muzike, bio je jedno vreme bolji, kako se zove, bolja prošlost. Pere Lukovića. On je jedini malo taj period opisao, ali nema enciklopedije uopšte gde su Đorđe Marjanović, Ivica Trpezi, bilo koji, mislim, Leo Martin. Nažalost nema, ali ja sam Vojvodinu zaokružio, jer sam napravio, pomenuo sam to pored novosadske enciklopedije, vojvođanske rock enciklopedije, napravio i enciklopediju zabavne i pop muzike u Vojvodini. Tu su svi od prvih pevača koji su snimali originalne verzije Kraljićevih pesama, na primjer Zvižduk u 8, to nije Đorđeva, Đorđe ne peva original, to u kvizu da postaviš pitanje, to niko živ ne bi znao, svi bi popadali. Ko bi bio naš poslednje pitanje je ko peva originalnu verziju pesme Zvižduk u 8, svi bi rekli Đorđe Marjanović. A nije. To je Mira Gubić-Stepanović, moja pokojna koleginica iz radija na mađarskom, jer je Kraljić bio od 52. do 57. muzička urednik u Radio Novom Sadu. Dakle, hoću da kažem, ja sam to uspeo da zaokružim što se tiče Vojvodine, do Nataše Bekvalac, koja je ćerka mog druga i ja znam kad se rodio. Da. Dakle, ja sam sve to, Frajle i tako dalje, Đole Balašević, Žetva, sve što je pop i zabavna muzika, Ljiljana Petrović, koja je pevala prvu predstavljaju Jugoslaviju na Euroviziji,
kod nas. Dakle, to sam obuhvatio. Žao mi je što neću imati vremena da ja bi uradio tu jugoslovensku, vrlo To bi rado. bilo dobro da ti uradiš. Vrlo rado bih to uradio. Da ti neko samo omogući da to Pa uradiš. ja imam Da. sve ritmove Mikine časopise. To mi Pa, poklonio jedan To kolega, je to fantastično. a u njima su sve te Pa biografije. to je dragoceno. Ali mi to iziskuje puno vremena, a hoću ovo doktorima ovim da napišem, onda do godine 20 godina Duška Trifunovića, to drugo izdanje dopunjeno sa Aha. 345 njegovih stihova, tako da do godine ću retko imati vremena šta da radim, zbog čitave godine će biti u znaku Da, 20 ovo godina. ti si baš vitalan iz Pa podcasta. jesam, ali si su bio. godine skupile. Pa dobro. A igrao si baš fudbal. Igrao sam mali fudbal dobro, igrao sam na primjer u ekipi u kojoj je igrao Vokri, čuveni reprezentativac, Da, Vokri. Partizanovac. Da, on je bio u vojsci u Novom Sadu, pa smo igrali za istu jednu ekipu. Sećam se to, da. I onda na tom turniru smo pobedili Sinišu Mihajlovića koji je bio klinac. Aha, Imam jednu aha. fotografiju Siniša u nekim žutim gaćama. I u Zagrebu sam igrao, u Prijedoru, Da, u Pljevsku, da. da smo igrali mali Da. fudbal. To je velika ljubav. Đoleta, ti nisi mogao da izvučeš iz kuće. Ali kad je fudbal, rekreacija, da kažeš u noći, ima u školi to i to je od ponoći do 2 sala, odmah dolazi. Da. Odmah, voleo fudbal i dobro igra fudbal. Ja. Bio dobar špic. Bogice, hvala ti puno, evo stigli smo do kraja polako, a ovo, mislim, to je jedna od tih priča, sad bit će uvek prilike za još jedan, drugi ili treći podcast, ja uvek pravim nanovo, zato što ljudi s kojima ja pričam uvek imaju mnogo više da kažu nego što to može da stane samo u jednu priču. Hvala ti puno i nadam se da ćeš uraditi uskoro još ovih divnih knjiga i drugih lepih stvari. Hvala tebi na svemu, na muzičkom opusu, na podcastu, na nedavnom koncertu pre neki dan u Novom Sadu, akustičarskom, Jeste, uz bilo. mogu da snimiš takvu ploču uz gitaru i svoje te ljubavne pesme da obeležiš i da nam Bog da zdravlje, pa ćemo valjda stići da uradimo još nešto. Ima tu da se radi. Tako. Hvala bio to, Bogica, naš čuveni enciklopedista, rekao. Kolega. Kolega, da. Tako da hvala puno, vidimo se uskoro. Prijatno. Hvala vam.